Dia kajing don yung population. Kalong kapos day ba kasi jadi tiap kambun yung baru. Mudaw. Impet pada senagal yang jong kajing kamduna jong kikaru ha kajing ya compete. Te kimpat lah. To be very frank, to be very honest. Haduk mentah lada day ba ingi grup lang haju kitangki barok kaju percentage 80% for Meghalaya kasi janti karo kabamot baki karo kinom yo ai kumbang long mata kinong ha kaju pule kinong ka ero kibah khamat kirang debi kasi janti no that is the fact la ini sutanat ta krisya baki karo kinom yo te consider pada kajing don population kalau snow day nomor bagi kambun kasi janti ya ban ko Tengah ngaji ila day hi pero ban review ikani ni hap kan dia kerana kapasiti la ban nang ini increase kapasiti kenang bakti tairu kindon la kajong kahok kini yo bertanam dan desainer kambun population te kini berkam yo kambun te kita personal juga ngang ong do minute from the beginning ba ngim pa dia keren ngim pa dia discuss la kalau ada RDA dan kalau party dengan ong asu express ya ka personal feeling juga bandra day bandon ka review ini ban pek ha kata ban yo kapasitas makambun sini kenang makanya hap katkum kajing don population namar bas ngau day sin ong batu ngin ya bet kaju tendai ngitip kita isa ba adu muta ha kapule kaputhi lele kikaro kidang kham sa den khampun meleji ha kajing ha kapule kaputhi namar kena pek ki marks ke makiyo ki bru juga ni sini barabo ho teng teng idon hik be ham yo bun astai han re barabor hik percentage mabun ki yo nasine